se le nako e ka bang dilemo tse 20 mokga wa makomonisi o ntse o hlahisa mohopolo wa ho iketela dikgetho tsa naha o ikemetse. Dilemong tsa moraorao boetapele ba mokga bo tletleba ka tshwaro e mpe eo SACP le COSATU di fumanang ho tswa ho ANC le hore e di hopola fela ha ele nako ya dikgetho. Puisanong ya hae le lekgotla la rona la ditaba, mongodi e moholo wa SACP Solima Paila o hlalositse merero ya bona boitikisetsong ba dikgetho tsa naha Isao. In taking forward our resolution to contest elections with or without the reconfiguration of the alliance, we then develop modalities as mandated by our Congress. The first modality is the preferred one, the one to contest within the framework of the reconfiguration of the alliance. Mapaila o boetse a hlalosa sebopeho sa selekane sena se setjha se lohothwang le mehato eo batlang ho enka e bang ANC e sa mamele. We will go to the second modality, which is a broad or a popular left front, in which the Communist Party will then work with other social forces on the ground to constitute part of rescuing the National Democratic Revolution. Ka mora seboka sa yona sa bo 55 ngwahola ka Tshitwe, ANC ile ya itlama hore e tla tshwara dikopano le SACP le COSATU ho sekaseka diphetho selekaneng sena sa mahata mmoho pele ho dikgetho. Questions?